tuan ku jarang negeri nang sernai takap masaran pasukan dari Majapahit. Aku nerima laporan engkau teleksan ditakap pasukan Majapahit kurang lebih 10.000 kauluk nak pimpin daya panglima perang pasukan Majapahit hanya iru Laksamana Nala atau Tuan Kudayana. Aku ada pasukan takkan terlibat pertempuran sengit nagang prajurit Majapahit kairu pada Ibunda Ratu Abang pertempuran. Tapi sayang Ibunda Ratu mati. Kerajaan takkan hancur, rumah lebuk-lebuk penduduk kelah batutuk. Dan paduka Raja Raden Anyan masih bunyikan salah satu sumur menutup andai kuku. Ampun tuanku jarak. Daya kami andai pasukan takkan sengit habak pertempuran sehingga uningan paduka Raja Raden Anyan persembunyian di habak tuan Kudayana. Dan paduka Raja Raden Anyan matai wabah pusaka takkan tekanan serunai. Pusaka takkan iyo tuan Kudayar merabut. Tapi waktu paduka Raja matai seketika dunia palugiu ampen kelat dunia mayeng maituk dewa takkan kawan roh-roh leluhur penjaga tamek ramuk masurmai takkan amuk kelat sabar marubati kawan prajurit Majapahit heret tebak pisah darai nempak dan cabai sera selamat teruk bahir menculik pelaksana takkan hidara emas tukal barang 1000 mira harawe bali. Dami aku kaini Tuan Kudayar pada lain kabur aku nyasah hanya dan aku madak hanya makai hang tanganku. Tapi sawan hanya makai hanya kayau hang abe ira aku tonrak ani prajuritku puang sagar mau belok mengamalai parai. Tapi tuanku jarak pengusah khawatir walaupun prajurit takkan matai dan Ibunda Ratu matai pada paduka raja pada matai, tapi here tak una selamatkan daya pusaka takkan menyerung minyak ingkau bang supu dan nakebas adalah Caramelo. Nan sarunai aneh ngamang talang Kumatumban malangai langit Sasuratan tane pari gantangi